President Cyril Ramaphosa bo shera President ngabo wa shango la Namibia bo hake gain gobs patoni zwa muvhuso la Pretoria. Ona la stumbu zwa vhana vhavhili vha miṅwaha ya vhukati ya miṱanu na muthihi vha Soweto. Mutamaphanḓa wa thimu ya Orlando Pirates Thembinkosi Lodge uri zwihulu zwi tshe murahu kha zwine zwa nga lavhelelwa khaye kha ino khalaṅwaha. Nda ndi madekwana vha ṱanganedza nga mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 line tshanduko ligege. President Cyril Ramaphosa bo shera President ngabo wa shango la Namibia bo hake gain gobs patoni zwa muvhuso la Pretoria. Vharangaphanḓa vha aya mashango mavhili bo hanedza zwa uri vho reranga ṱhoḓisiso dzi kwamaho vhufobvu ho itaho bulasini la President Vho Ramaphosa la Phalaphala. Varangaphanḓa vha vhavhili vho guma u ima murunzini muthihi nga murahu ha u ṱaha fungo la bulasi la President wa ḽino la Phalaphala. Vha mazhendedzi a zwa mulayo a ḽino la Afrika Tshipembe vho swika he vha fara muṱangano vha mazhendedzi a zwa mulayo vha shango la Namibia. He ha ḓo ṱahiswa uri a hu ngo tevhelwa maga o fanelaho kha muvhuso uyo. President Vho Ramaphosa ndi vhane vha khou pomoka uri vho shumisa maanḓa avho sa murangaphanḓa wa shango u ṱoḓisavho vhane vha khou ṱumanywa na u tswa masheleni a paḓaho dzimiliyoni dza dzi randa bulasini ḽavho vha kona u shavhela kha ḽa Namibia. Musi vha tshi vhudziswa nga Vho Mafhungo arali vho rera nga fungo ḽi kwamaho zwa bulasi ḽavho ḽa Phalaphala vho fhindula zwi tevhelaho. No, it did not feature in our discussions. Maṅwe e vharangaphanḓa vha ḓo rera ngaho ndi a kwamaho zwa vhubindudzi. We have agreed to deepen trade and investment cooperation between our two countries. Our ministers responsible for trade and industry will convene a business forum later this year to be attended by business people from both countries. This will be on the sidelines of the binational commission that we will hold in Windhoek in Namibia later this year. President wa Namibia Bo Gengop vho dovha vha ḓivhadza uri vha khou ḓo tsa tshiduloni tsha President musi tshifhinga tshavho tshi tshi swika magumoni mba makwani u ṱoedza zwe President wa kale Vho Nelson Mandela vha ita. So zwino ramurangaphanḓa wa ḽihoro ḽiswa ḽa Arise SA Movement Mpho Dagada ndi madekwana mpho ri kho ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 ri ni ḓivha sa ramabindu na musi khezwi ni murangaphanḓa wa ḽihoro ndi tshini tsho ni ṱuṱuwedzaho uri ni dzhenelele zwa politiki? Nda ndi khou livhuwa ro dzhenelela zwa politiki ri khou vhona uri zwithu a zwi khou tshiya hone hafha Afrika Tshipembe. Ndi uri zwine zwa vha hone ndi zwa uri vhathu vha khou tea u pfesesa uri ri tshi ḓa kha dzi RDP miḓagasi na zwoṱhe asi ḽihoro ḽa ANC fhedzi ine ḽa nga vha ṋea hezwi zwithu. Hezwi ndi zwithu zwa Freedom Charter zwine mahoro maṅwe na maṅwe vhono nga vho riṋe vha Arise ri a kona u vha ṋea hezwi zwithu no zwo fhirisa. Ro ri tshi sedza ra vhona uri load shedding i khou dzhia 80 biḽioni kha ikonomi. Vhaswa a vha khou shuma ri khou vhona uri hu na u shengela hunzhi fhano South Africa. State capture corruption i khou dzhia 300 biḽioni from shango dzi crime dzi rape dzi ro sedza ra vhona uri zwithu zwi khou tshinyala. Sa vhaswa ri khou tea u takuwa ra vuwa ra ima ra livhana nazwo ngori ri zwi yela tshikoloni hezwi zwithu uri ri kone u ḓo thusa ngazwo. Hu na ḽiṅwe ḽihoro ḽiswa ḽo no pfi Rise Mzansi vhe ni ḓivhidza a Rise South Africa ndi vhona nga ṱhamusi a zwi nga kanganyisi vhathu hezwi zwithu zwi tshi ya nga madzina a vhewe. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri riṋe ro imela vhathu vhaswa and heḽi dzina ro ḽi wana kha bugu ya Bivhili ḽo no pfi Arise ndi uri ri vha ri khou ri arise to a new life. Zwi khou sumbedza uri a ri vuwe kha ri takutshedze kha ri ye hone and riṋe ro rumela vhathu vhaswa ngori vhathu vhaswa vha khou shengela hafha nnḓa. Vhaswa vha khou ya tshikoloni vha khou vhuya mahayani a huna mishumo. Hu na dzi thaidzo nnzhi miḓagasi a huna heḽi fhungo ḽa muḓagasi muvhuso wo vhudziwa nga 1998 uri ri ḓo vha na thaidzo ya muḓagasi namusi a huna muḓagasi ndi winter vhathu vha khou shengela. Zwine zwi khou sumbedza uri hafha fhethu khou ṱoḓea leadership na vision ya vhathu vhaswa vho no vhona zwithu nga nḓila ntswa vho no kona u sumbedza nḓila uri na ara shuma so na so ri tshi khou badamisa na technology ngori a nga vha nṋe ndo no tshimbila mashango manzhi ndi khou amba nga dzi blockchain technology dzi artificial intelligence dzi robotics technology ine ya kona u thusa uri vhathu vha tshi vha kona u wana maḓi
vhathu vhashu vha kone u wana dzinnḓu vhathu vhanzhi vha kone u wana zwithu zwinzhi zwo no nga dzi education dzine dza kona u shuma ṋamusi kha ḽa tshimanzhe ḽa 4th industrial revolution. no amba nga mafhungo a uri hu na ṱhahelelo ya mishumo ine vhori ndi thaidzo khulu nga maanḓa ngauri matshudeni manzhi kana a tori vhaswa vhanzhi vha khou ya zwikoloni vha fhedza vha songo wana mishumo. Ndi vhona unga ri ṱhamusi muvhuso u khou balelwa ngafhi u kona u sika mishumo na uri ḽihoro ḽa vheiwe ḽa Arise South Africa ḽi ḓo ita mini zwine vhori zwo fhambana na zwine ṱhamusi ANC ya khou ita zwone. Kha musi ri dzhie example ya practical nṋe ndi bva Matshava awe ya ngei Venḓa hake Matshava we hu na Mafhungo muṅwe na muṅwe na Mafhungo wa ḓa vhanna vho no bva vho America vho Dubai vho Brazil vha ḓa vha dzhia ḽa Mafhungo vha tshi a dzhia vha khou ṱuwa nao vha ya haningei vho Dubai vha ita dzi cream dzo ḓola vha ita dzi olive oil vha ita dzi oil vha khou shumisa Mafhungo a Venḓa vha tshi swika hangei vhana vha khou wana mishumo vhana vha khou wana mishumo yo package Mafhungo vhana vha khou kona u wana zwithu zwinzhi na dzi packaging na dzi marketing khane ya Mafhungo ono bva haningei Venḓa. Riṋe sa vhaswa ri khou ri hezwi zwithu nṋe ri a zwi kona sa vhaswa ri zwi gudela sa vhaswa ri a zwi ḓivha technology dzi hone kha ri ṋeiwe opportunity ri vule dzi factory hangei Venḓa dzi lishitsi dzashu mango ashu zwithu zwinzhi zwine zwa vha hone Venḓa ri a kona u zwi dzhia ra ita industry khazwo ndi ri khou dzhia technology ra badamedza na pfunzo yashu ra kona u ita mishumo vhathu vha kona u wana mishumo ndi ri ra kona u wana uri haningei Venḓa hu na dzi factory dzo no ita mapfura ono bva khane ya Mafhungo ono bva hanefha Venḓa ngori hangei America vha khou zwi ita vho Dubai vha khou zwi ita zwine zwa sumbedza uri vhane vha vha hone zwa zwino tshifhinga tshavho tsho no fhela ngori ndi vhaaluwa ndi dzi pensioner havha vhathu vha khou balelwa no tshentsha tshinepe kha WhatsApp vha nga si tsha zwi kona zwino riṋe sa vhaswa ri na mafulufulu ri na maanḓa ri na nḓivho yori ezwi zwithu zwi itisa hani ro dzi tshimbila dzi America ro dzi tshimbila dzi Dubai ro dzi tshimbila dzi New York ri tshi khou advisor ri tshi khou vhona na vhaṅwe ro dzi ya na zwikoloni vhabebi vho koleka dzi tshelede uri ri ye zwikoloni ro no fhedza tshikolo ri na nḓivho ri khou ḓivha ri khou tea u itani ri khou tea u make sure hu tshi ḓa 2024 a u vhe na vhathu vhaswa vhathu vho no kona u vhonetshela phanḓa vhathu vho no ḓivha uri zwithu zwi khou ya gai vhathu vho no zwi pfhesesa vhathu vhane corruption vha ḓo vha kule nayo. Mpho musi ro livha khethoni kanzhi o wana uri vhona mahoro manzhi ane a vhori a soko bvelela zwa zwino bvelela ḽine ḽa vheiwe ḽa Arise South Africa ndi tshine tsha nga to na nga to amba uri kana na to amba no ḓigana uri vhewe khetho dzi tshi to fhela ni kha ḓo isa phanḓa ni nga siwe ndi technology riṋe habe riṋe ri khou dzhena a ri khou sokou dzhena ngori ri khou nyaga u dzhena ri khou dzhena ngori ro seka mashangoni manzhi ra vhona uri ndi zwifhio zwine zwi khou shuma kha mashango manzhi ri tshi tsheka vho Dubai ri tshi tsheka vho America ri tshi tsheka vho Japan vho New York ri khou vhona uri hu na dzi technology dzine dzi khou kona u ita uri zwithu zwo no vha simple kale vhathu vha ḓo humbula uri vha tshi tea u khamusi vha gidima vha yo wana network vha founela muṅwe muthu na musi ndi WhatsApp vha kona u rumela ndi technology ya itwa nga vhaswa ngei America na riṋe vho vha Venḓa na riṋe vho vhaswa ri khou ri technology ri a dzi ḓivha ri a dzi kona so technology ndi yone ine ra tika ngayo ri technology ya 4th industrial revolution the reason why ri sina mishumo ndi ngori ha vhathu vha aluwa vha khou balelwa wa ya ha masipala wa ima line ḓuvha ḽoṱhe ngori a pfi system offline sa muthu a muswa wa zwi pfesesa zwithu zwori hezwo ndi zwithu zwa simple ngori ndi technology ri dzi shumisa ḓuvha na ḓuvha vhaswa vha nadzo dzi solution tandulo dzo dzula kha vhaswa tshine tsha vha hone ndi tshori vha aluwa vha funa pfesesa uri vha kona u votela ḽiṅwe ḽihoro ḽo no kona u zwi ita ezwi zwithu a si yone ANC yoṱhe riṋe sa vhaswa sa Arise ri khou ri khou vha fhulufhedze uri ri ḓo zwi kona ezwi zwithu na ro zwi kona kha maṅwe mashango ende ri khou dovha ra sumbedza uri ro zwi gudela ri na nḓivho ri a kona u ḓivha uri zwi itisa hani. Mpho ro livha nga maanḓa tshifhinga tshano a madikwa na vhuḓi nda ndi khou livhuwa Mansina oyo ndi murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Africa Arise kana ndi tori Arise South Africa ndi Mpho Dagada wa vha khamba na rine nga musi heḽi ḽihoro ḽo no thomiwa ende vha khamba uri kha khetho dza ṅwakani vha ḓo dzi dzhenelela ri khou isa phanḓa na mafhungo ashu murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Action SA vho Herman Mashaba vho ḓivhadza uri ḽihoro ḽavho ḽi khou ḓo fara conference ya zwa vhusima milayo uno nga ṅwedzi wa Khubvumedzi vho vhudza vho ramafhungo na musi uri vha ḓo fara nyambedzano na vhadzulapo ṅwedzi u ḓaho phanḓa musi hu tshi ḓo farwa iyo conference vho Mashaba vha ri ḽihoro ḽavho a ḽi nga ḓo ḓi dzhenisa kha tshumisano na ḽihoro ḽa ANC na ḽa EFF kha khetho dza ṅwaha u ḓaho. Vha ḽihoro ḽa Action SA vha khou lavhelelwa u ḓo fara conference ya vhusimamulayo u bva nga ḽa 12 u ya nga ḽa 14 nga ṅwedzi wa Khubvumedzi uno ṅwaha. Conference iyo ḓo farelwa Boksburg ḓoroboni ya Johannesburg fhedzi mushumo uyo ḓo bvela phanḓa na u lavheleswa nga ṅwedzi wa Shundunthule afho ndi hune ha khou lavhelelwa vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe uri vha dzhenelele kha miṅwe milayo ine ḽihoro ḽa tea u lavhelesa. Vha Action SA vha ri u khou lavhelelwa vhurumelwa vhupaḓaho maḓana a rathi u mona na shango vhane vha ḓo vha tshipiḓa tsha conference iyo. We will also ensure that all 9 provinces have the opportunity to participate in the consultative process leading up to the policy conference.
As an emerging party that was founded in August 2020, we have spent the past couple of years building structures and ensuring that we have representation in all 9 provinces. This is an important point from a policy perspective because our policy conference must represent the diversity of our party. Vali la Action SA vari khetho gutedza ngwakani zidova ḓivha zwakale Afrika Tshipembe hu khou fulufhela uri ṱhanganelano ya mahoro ndi yone ine ya ḓo shuma kha sia ḽa polotiki ya shango. Murangaphanḓa vho Herman Mashaba vari naho zwo ralo ḽihoro ḽavho a ḽi nga iti ṱhanganelano na mahoro a ḽihoro ḽa ANC khathihi na EFF. For us as Action SA, we have accepted the coalitions. We will work with the coalitions, but we want to really make it really very clear as Action SA that we will not obviously work with the ANC in all 3 spheres of government. We will not really work with the EFF at national and provincial the government. Va Action SA vari vha khou ḓo shumisa nḓila dzo fhambananaho musi vha tshi sima milayo ya mveledziso dza ḽihoro hune ha katelwa u amba na lushaka zwine zwa ḓo ita uri vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha dzhie ndango kha u lulamisa shango. Ri tshi kha ḓivha kha a kwamaho dzikhetho, President Vho Cyril Ramaphosa vho saina mulayo une wa tendela vho nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vha tshi dzhenelela khetho dza mavundu na dza shango. Izwi zwi khou tevhela tsheo ya khothe ya ndayotewa e ya wana uri mulayo wa dzikhetho we wa vha u tshi khou shuma a u yelani na ndayotewa ya shango. Vhaisi vho ta ṅwedzi wa Lara sa wone une vhadzulapo vha ḓo thoma u ḓiṅwalisela u khetha. U ṱanḓavhudza fhungo iḽi sa zwino ra muṱoḓisisi wa mafhungo kha SABC wa Maswili Ralibona. Maswili ri khou ni ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Oyu mulayo zwavhuḓi u to amba mini zwavhuḓi ngo to ṱanḓavhudza? Matiko na vhuḓi muhashi. Hoyu mulayo vha ḓo zwi humbula uri vho no ḓi zwi sumbedzisa fhaḽa uri khothe ya ndayotewa yo mbo ḓi sumbedzisa uri Electoral Act ya 1998 ya vha i khou shumiswa fhano Afrika Tshipembe u tou bva tshe demokirasi ya thoma yo vha i siho mulayoni i sa khou tshimbilelana na ndayotewa. Sa zwino zwi khou amba uri muthu muṅwe na muṅwe ane a vhona uri ene u khou tama u ḓiwana a khou dzhenela khetho ha tsha tea u ṱuwa ayo joina ḽihoro ḽa polotiki uri a kone u ḓiwana a kha list yawo ya phalamennde. Muṅwe na muṅwe a re na maanḓa a no vhona uri ene u nga kona u dzhenela khetho u a kona u dzhia masheleni awe a dzhia a ṱoḓa a thoma u campaigner a vha na a certain number of signatures dzine a ḓovha o dzi kuvhanganya u ya nga vhatikedzi vhawe a kona ya kha IEC a ḓi registera uri ene u ḓo kona u dzhenela khetho nahone u ḓo zwi kona u ya phanḓa u kona u swikelela mbalombalo dza vhathu dza khetho kana dzi vote dzo no ṱoḓea u ya phalamennde. Maswili Khezo a tori ndi nṋe ndi tshanduko ndo rali ndi ngo ḓiwana ṱhamusane ndi mu president wa ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Ṱhoḓea ndi dzifhio dza uri ndi ḓiwana ndo ḓiimisa uri ndi kone u khethiwa? Muhashi vha ḓo zwi humbula zwa uri sa phalamennde ya fhano Afrika Tshipembe i na miraḓo ya 400 of which 200 zwino ya hezo cities re phalamennde dzo vulelwa uri havha vha dzi independent vha kona u dzi dzhenela. Zwine zwa khou amba uri arali vhone vha tshi khou ya sa independent vha khou ḓo vha mupresident wa fhano Afrika Tshipembe vha ḓo tea u ṱoḓa hafhu vha recruiter miṅwe miraḓo i re phalamennde yo kona u swikelela phalamennde vhane vha ḓo kona u vha tikedza uri vha kone u wana 201 ya dzi vote dza uri vhone vha kona u vha mupresident wa fhano Afrika Tshipembe. Zwine zwa khou tou amba uri zwi ḓo konḓa nga maanḓa u ḓiwana vha mu khaedu o ḓiimisaho nga yeṱhe ane a khou ḓo dzhenela khetho ane a khou ḓo vha mupresident. Kha ri sedze kha khetho dza ṅwakani u tou nga ndi vhathu vhanzhi vhane vha vhori vha khou nyanga u dzhenelela kana vha tou ḓiimisa nga vhone vhaṋe. Ni tou sedza ndi vhona nga ṱhamusi ṅwaha u ḓaho ndi zwifhio zwine ra nga lavhelela? Zwine ra nga lavhelela zwone muhashi ndi zwa uri zwino ndi hone dzi campaign dzo thoma and just the beginning and ka zwi amba ngo to ralo ro no zwi vhona miṅwahani yo fhelaho nga tshifhinga tsha khetho hu thoma u vha na mahoro manzhi ya polotiki ono thoma u ḓa. Zwino musi ono vulelwa navho nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe zwi amba zwori ri kha ḓi ḓo wana vhanzhi
bonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vhane vha khou kona uri nṋe ndo fara masheleni kheya ndi ḓo kona u registera IEC nda dovha nda kona u wana na signature dzo no khou ṱoḓea uri ndi kone u dzhenela khetho. So zwi khou tou amba uri kha vho riṋe vhoramafhungo na vhaṅwe vhane vha tama badi mafhungo ane a zwa polotiki hu ḓo vha hu busy nga maanḓa u tou thoma zwino u swika ṅwaha u ḓaho. Vhorapolitiki vha khou ri mini hafha nnḓa nga heḽi fhungo ḽa uri ho no vha na tshikhala tsha uri vhathu vha ḓiimise nga vhone vhaṋe? Vha ḓo zwi humbula uri hoyu mulayo wa muswa wo ri bva constitutional court i tshi ri fixani mafhungo haya, lugisani heyi constitution hoyu mulayo une a u tshimbila na constitution ya u isa phalamendeni. Phalamende yo fhiwa 24 month uri i fixe hoyu mulayo. Zwa dzhia i tshi swika 24 month vha phalamende vha ṱuwa vha yo appeala vha khou humbela extension, vha fhiwa extension until December last year, extension vha dovha vha humbela extension vha fhiwa yo swikela February. Vhane ane vha sedza ḽihoro ḽinga ḽa ANC, ḽihoro ḽa EFF na ḽihoro ḽa Aljama vho sumbedzisa uri vhone avhana thaidzo na electoral system ine ya khou shumisiwa fhano Afrika Tshipembe. Fhedzi ndi vhone vhanepo vhe vha dovha vha ya vha shumana nayo vha khou lugisa hoyo mulayo uri u tendelane na zwine constitution ya ṱoḓa zwone. Masilero livho nga maanḓa ni vhe na madekwana avhuḓi. Nda mathina zwa zwino ri gidibela maragani ri ya vhuyo sikale. Ri khou livhuwa musi vha kha ḓi vha na riṋe fhano kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Ri khou bvela phanḓa mapholisa a Gauteng vho vha vhakati na u ṱoḓana na vhana vho ngalangalaho he afho ha vha hu vhana vhavhili vha miṅwaha ya vhukati ha miṱanu na muthihi vha Soweto. Zwitumbu zwa vhana avho zwo wanala zwo viwa matsheloni ano ngeno vhone vho ngalangala mulovha. Two boys went missing last night at around 8 o'clock in the evening. We went on a search party as the patrollers of Ward 37, which is Mafhungo South White City, including Klipspruit as well. But then we had to take breaks as the time was not on our side. Like we took a break between 1 o'clock to 3 o'clock as we wake up. Every time 3 o'clock in the morning for searching. We continued with the search from 3 o'clock in the morning up until we got a call from the community members that there's a body at around the Tubelihle and Vugani Primary School. We went there only to find out that the boy was not in a good space. We have seen some gruesome kind of murder happening in around our community. So as the patrollers, we are appealing to community members to help us search for these people who has done this gruesome kind of murder. We appeal to anyone who has seen anything to contact the police. It was a bad thing, the way we saw their faces. They took off nose, I think they cut off a tongue, even the private part. So it's a bad thing, especially to our society. We never see such things like that. So we are appealing as patrollers that each and everyone that somebody that saw what happened, he or she may come forward with something information maybe to the police so that we can stop whatever is happening around our neighborhood. Mutamaphanḓa wa thimu ya Orlando Pirates Thembi Nkosi Lodge uri zwihulu zwi tshe murahu kha zwine zwa nga lavhelelwa khaye kha ino khalaṅwaha. Lodge o vhuya o ḓilugisela u tamba nga murahu ha u awela lwa tshifhinga tshilapfu nga ṅwambo wa mafuvhalo. Musi no khalaṅwaha ya ligi khulwane ya DStv Premiership i tsini na u swika magumoni, thimu ya Orlando Pirates yo pika u bva kha vhuimo vhuvhili naho thimu ya Mamelodi Sundowns yo no ḓivha dzingwena kha ino khalaṅwaha. Ndi thimu dzo vhalaho
dzine dzakorera uima uviri. Timu nna dzirenga fasi hayo dzina chikhala chaulera uima uviri hone yaswikisa kha ushela mulenje kha mutatseni wa ligi ya vugwena ya CAF. Musi osala mitambo mitano fedzi Pirates ingomera kha uima uviri arali chinga kuna Cape Town City fala stadium cha Orlando nga Mgivela. I would say so far so good, I'm happy with my performance. I may be helping the team to win the games, but there's still more to come. I just need to focus on myself and the fitness, and improving each and every day. It was frustrating for me, but I had to pray and focus on healing, and I'm happy to be back. Loch wa mingwa ya fumbili tae ona dikora zikoro zwa ndeme vukuma kha timu iyi ubva tshe avuya ubva kha folo lawe la tshifhinga tshilapfu. We're playing for a big team. It's a big team, so we need to fight for every trophy, So for us, the focus is Cape Town City. Then after Royal AM, that's when we will talk about the Nedbank Cup. But it's very important to win every trophy. Every season. Pirates yokuna kha mitambo ya rati chikoro tevekana kha mitatseno yothe heya kora zvikoro zvo 2 ngeno yokoro zviraru fedzi. It's an opportunity for us to finish this season in a very good situation, fighting for very important things for us as a group, very important things for the club. So we have to be happy and glad to be in this situation that we can enjoy a very interesting end of the season for us, and the guys we all are very motivated and really looking for the next one. Mose Pirates ino dewa zinguyana za chipuka cha MTN 8 zvavinyo piga utuba chipuka cha uviri na ubva kha uima uviri kha ligi. Pirates ikadotamba mitambo miraru ya ayani wani yadombana na Cape Town City nga Mgivela ubva fo ya dairwa nga Royal AM na Skukuna United wani yadodaira TX Galaxy na Amazulu. Pirates dodofa yatangana na Kaizer Chiefs kamwe mutambo murani wa derby Soweto kamtatsino chipuka cha Nedbank wa rutara semi-final galarati la mwezi udao. Mafhungo na musi ogumane pa ndanganeni mudawu orfaida zwa mucho nda ndi matekwana kari mudirabirisa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi matekwana ano kubona rutsingo lo muroto korula ruchikozwenda rukwera tungo ya pala bupato bahashango kutoba hapo rabona na mimu ya kila ko butura ngabuhari huna kona zya busuto usikati unanga katipera pera matekwana anamusi kari mudirabirisa machero hone lidocho limanga chibumbe yote musi charesa nyimero ya mucho ya machero kutoba hapo rabona la mimu ya kila yudini ya manda una kona zya hapo ya mashota zikati ananga katipera pera pala chipembe hashango kutoba hapo rabona na rubondo muroto korula runo bapala rwanjini kari muditsibutsa abatso rapori matekwana anamusi kabarabere mimuye nacho ine tobe kobutsura ngabo hari ni la mimuye ingakisia huna makapero kutoba hapo ratsibutso rina machero lichicha kutoba hapo rabera mimuye ine kofereketswa nga makapero kari mudirabere sanyimero ya mucho ya matekwana anamusi ruto mangavundulasho langeno khawte kunara kubikero hani mucho butibukuma ngero ndrobonya Johannesburg sifasi bukuma zi temperature pala ndrobonya Fernache atina na pala Caltonville Pretoria honi aiwa tsito kwenza tsika pala ka 27 Springs na pala Procon Spirit na honi aiwa ndi mucho wabuti bukuma matikwana ano kari mutitsa hayani relabe sevundulasho la Limpopo tshebe pala Mkopane na pala Bilabila unarakobona honi zi temperature zabuti matikwana ano musiro shira sa pala Liphala na pala Thabazimbi ngoto angaretsa tsito kwenza tsika pala ka 31 pala bura ndi 31 kiyani na honi ndi 31 kari mudirabere savundu la Mpumalanga huni na honi rakobona umucho wabuti bukuma matikwana na musi pala Drobuna pala Carolina atina hana pala Emid Mkondo honi aiwa tsito kwenza temperature tsika pala ka 24 kukuza ndi 31 musirishora sa hapo Mecklenburg emalahleni na Secunda na hone aiwa ndi mucho wabuti bukuma karimuti ya KwaZulu Natal hone na hone rakobona mucho wabuti bukuma madikola na musi na machero lichicha karimuti ya pala Eastern Cape hone ndune na hone rakobona aiwa mucho ndi wabuti bukuma doroboni ya East London Makanda atina na pala Somerset East credo kungaka doroto na madikola na musi pezia temperatures za konya machero lichicha bundu la Western Cape na hone rakobona temperatures repase bukuma pala Worcester atina na pala Friendendal Glen William hone aiwa na zone zipase
vukuma kha re modi ya fala Northern Cape ne na hone re go bona motho wa bodi vukuma o tshiko bikwa matikwana na motsi petse o go bona o tlo rothola vukuma o do dova hafu ha rothola vukuma na fala Free State sambe go bona temperature pasi fala Frostmith a tsena graphic term web na hone I was the khonyetsa tshiko ka 21 motsi re sheba sa vunela Northwest re go bona motho wa bodi fala doroboni ya fala Klerksdorp Bloemhof hone I was fasi vukuma matikwana na motsi re sheba sa fala Taung na hone re go bona fasi vukuma matikwana ano Tosca sto khonyetsa tshika fala ka 28 helino ndi komba komba kabe matikwana bodi